Tugiye kubagezaho inzego 10 z'ubutasi zikomeye cyane kurusha izindi ku isi. Ubutasi ni umurongo wa mbere w'ubwirinzi haba imbere cyangwa hanze y'igihugu. Nta gihugu wabona kitagira urwego rw'ubutasi. Umutekano w'igihugu ntushingirwa gusa ku ngabo kuko ushingirwa no ku butasi. Ubutasi bushinzwe gushaka no gusesengura amakuru yose mu buryo bwose kugira ngo bagere ku cyo bashaka kandi banatahure ibyabangamira umutekano n'izindi nyungu z'igihugu ku isi yose. Dore urutonde rw'inzego 10 z'ubutasi zikomeye kurusha izindi ku isi. Ku mwanya wa mbere turasanga RAW, ibiro bikuru by'ubutasi bw'igihugu cy'Ubuhinde. Ibi ni ibiro bikuru by'ubutasi bw'igihugu cy'Ubuhinde, bikaba bifite icyicaro New Delhi, bikaba byarashinzwe mu mwaka wa 1968. Abantu batandukanye bashobora gukeka ko atari urwego rwa leta bitewe n'izina rufite, ariko siko bimeze. Ibi biro byashinzwe bifite intego yo kugenzura ibikorwa by'igihugu bituranye n'Ubuhinde. Iki kigo cyashinzwe nyuma y'intambara yashyamiranyije Ubuhinde n'Abashinwa mu mwaka wa 1962 n'intambara yahuje Ubuhinde na Pakistan mu mwaka wa 1965. Ku mwanya wa kabiri turasanga Mossad, ibiro by'ubutasi bw'igihugu cya Israel. Ibiro by'ubutasi bya Israel byashinzwe mu mwaka wa 1949 nyuma y'ishingwa rya Israel. Bikaba bifite icyicaro gikuru muri Israel mu murwa mukuru wa Israel. Ni igihugu kimwe mu bihugu 10 bifite ibitwaro bya kirimbuzi bikomeye ku isi. Mossad ni ishami mu mashami 3 ashinzwe ubutasi muri Israel. Aho andi 2 ashinzwe umutekano w'imbere mu gihugu n'ubutasi bwa gisirikare. Mossad ikora ubutasi hanze ya Israel ku bashaka guhungabanya Israel ku nyungu zayo. Iki kigo cyamenyekanye kubera operasiyo zitandukanye cyagiye gikora, nka operasiyo bise umujinya w'Imana yakozwe mu kwihorera ku byihebe bya muri Palestine, byari byishe abakinnyi 11 ba Israel mu mukino wa Olympique yari yabereye mu Budage mu mwaka wa 1972. Ku mwanya wa gatatu turasanga CIA, ibiro bikuru by'ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiro bikuru bishinzwe ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashinzwe mu mwaka wa 1947. CIA ikaba impamvu imwe mu bituma Amerika ibiyo yariyo tubona ubu ngubu. CIA izwi cyane kubera ko ikunda kugaragazwa mu mafilime menshi akinirwa muri Hollywood. Ibi biro bikaba bishinzwe kuneka no gukumira ibitero byagabwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze kuri murandasi, kandi ikaba inashinzwe kurwanya iterabwoba n'ibitwaro bya kirimbuzi. Ku mwanya wa 4 turahasanga MI6, ibiro bikuru by'ubutasi bw'igihugu cy'Ubwongereza. Ibiro bikuru by'Ubwongereza bishinzwe ubutasi bifite icyicaro gikuru i Londres, bikaba byarashinzwe mu mwaka wa 1909. MI6 ni bimwe mu biro bikuru by'ubutasi bikuru cyane ku isi. Uru rwego rw'ubutasi rushinzwe gukusanya no gusobanura amakuru yerekeranye n'iterabwoba, ibitwaro bya kirimbuzi, icuruzwa ry'ibiyobyabwenge n'ibindi bikorwa byose byabangamira inyungu z'Ubwongereza ku isi yose. Umwanya wa 5 turasanga ACIC, urwego rukuru rw'ubutasi rw'igihugu cya Australia. Urwego rukuru rw'igihugu cya Australia rwashinzwe mu mwaka wa 1952, rukaba rufite icyicaro gikuru mu mujyi mukuru wa Australia. Uru rwego rwashinzwe gutata hanze y'igihugu no gushaka maneko zitata Australia. Uru rwego rukaba rwaramaze imyaka 20 rushinzwe, nta wundi muntu ubizi uretse abayobozi bo hejuru muri Australia. Umwanya wa 6 turasanga DGAS, urwego rukuru rw'ubutasi bw'igihugu cy'Ubufaransa. Urwego rukuru rw'ubutasi bw'Ubufaransa rwashinzwe mu mwaka wa 1942 ku busabe bwa Minisitiri w'Umutekano icyo gihe. Uru rwego rukorera bya hafi n'urundi rwego rwitwa DCLI rushinzwe gutata amakuru y'imbere mu gihugu gusa. Umwanya wa 7 turasanga BND, urwego rw'ubutasi bw'igihugu cy'Ubudage. Urwego rw'ubutasi bw'igihugu cy'Ubudage rwashinzwe mu mwaka wa 1956, rukaba rushinzwe gukusanya no kugenzura amakuru yerekeye Ubudage aturutse hanze y'igihugu yabangamira inyungu zabwo hanze y'igihugu. Urwego rwashinzwe nyuma y'uko Ubudage bumaze gutsindwa intambara ya kabiri y'isi.
Ku mwanya wa 8 turasanga MICS, urwego rw'ubutasi bw'igihugu cy'Ubushinwa. Urwego rw'ubutasi bw'igihugu cy'Ubushinwa rwashinzwe mu mwaka wa 1943, rukaba rufite icyicaro gikuru mu murwa mukuru wa Beijing. Rufite intego yo kurinda ubusugire bw'igihugu binyuze mu bushakashatsi bwo gushaka abamaneko b'ibindi bihugu baba mu Bushinwa. Uru rwego rwagiye rushinjwa kuneka ibindi bihugu binyuze mu kigo cy'Ubushinwa gikora ibijyanye n'itumanaho. Uru rwego rufite abarenga bamaneko barenga 100,000 bakorera mu Bushinwa ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Ku mwanya wa 9 turasanga FICB, urwego rukuru rw'ubutasi rw'igihugu cy'Uburusiya. Urwego rukuru rw'ubutasi bw'Uburusiya rwashinzwe mu mwaka wa 1995 nyuma y'uko icyahoze ari ubumwe bw'Abasoviete butandukanye. Uru rwego rufite intego yo gucunga umutekano mu baturage b'imbere mu gihugu, guhangana n'abamaneko b'ibindi bihugu, bamaneko b'Uburusiya, kurwanya iterabwoba n'ibindi. Mu mwaka wa 2011 uru rwego rwaburijemo ibitero 94 by'iterabwoba, harimo icyari kugabwa mu murwa mukuru ku munsi wa Bonani. Ku mwanya wa 10 turasanga CACIS, urwego rw'ubutasi bw'igihugu cya Canada. Urwego rw'ubutasi rwa Canada rwashinzwe mu mwaka wa 1944, rukaba rufite icyicaro gikuru mu murwa mukuru wa Ottawa. Canada ni kimwe mu gihugu bitekanye ku isi, ikaba ibikesha uru rwego. Uru rwego rukora ibishoboka byose kugira ngo rurinde umutekano wa Canada, bityo ukomeza kuba nta makemwa. Ikindi ni uko uru rwego ari rwo ruhagarariye Canada mu kwitwa 5 years, ihuriro ry'ubutasi rihuza ibihugu bitanu ari byo USA, Canada, Ubwongereza, Australia na New Zealand. Dukomereje ku bihugu 10 byo muri Afurika bifite igisirikare karabutaka kurusha ibindi. Urubuga Global Firepower rukora ubushakashatsi mu bya gisirikare mu ntangiriro z'uku kwezi rwasohoye urutonde rwerekana ko ibihugu bitandukanye byo ku isi birutana mu mbaraga za gisirikare. Mu rutonde ruriya rubuga rwasohoye nyuma yo gukora ubushakashatsi ku gisirikare cy'ibihugu 145 byo hirya no hino ku isi. Global Firepower mu gukora uru rutonde igendera ku ngingo zitandukanye zirimo amafaranga ibihugu bishora mu gisirikare, umubare w'ingabo bifite, ibikoresho bya gisirikare cy'intwaro n'imodoka z'intambara n'indege bituma, n'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare bifite. Nk'ibisanzwe ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa biza imbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi, mu gihe igihugu nk'u Rwanda bitagaragara kuri uru rutonde. Ibihugu 10 bya Afurika bifite igisirikare gikomeye harimo Misiri, Algeria, Nigeria, Afurika y'Epfo, Ethiopia, Angola, Maroc, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani na Libya. Ndagushimiye wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Yari Katness nk'ibisanzwe, dusubire mu kiganiro gikurikira. Yamba sabuye mu kandi subscribe na akajambo k'umukara kanditse mu Cyongereza cyangwa se s'abonner mu Gifaransa, ukanda kunzogera ibiri ku ruhande kugira ngo ujye update igihe cyose na uploadinze video nshyashya. Nakoze kuba mwabanye nanjye, ndabashimiye.